that I touched on the radio, and I believe that you are ready. Ka kelello e transformed. With regards to the subject of a mind that is transformed. E reng amen, Dr. November. Say amen, Dr. November. Ha re bale lengolo lena la Exodus chapter 7 verse number 10. Exodus chapter 7 verse 10. Chapter 7 verse number 10. Exodus chapter 7 verse 10. Exodus chapter 7 verse number 10. Exodus chapter 7 verse 10. Yaba Moshe le Arone ba ya ho Faro. Me ba etsa ka mo morena a ba laetseng ka teng. Arone a agela molamu wa hae ka pele ho Faro. Le ka pele ho bahlanka ba hae. Me wa fetoha Noha. Jwale Faro le yena a bitsa banna ba bohlale le dingaka me ka malepa a tsona dingaka A bitsa batho ba jwang phomo. ba bohlale le dingaka A ba tsang kopa re buela dilase. A bitsa batho ba jwang. Ke a lutla ba tseba. me ka malepa a tsona dingaka tsa Egepeta le tsona tsa etsa jwalo tsa agela melamu ya tsona fatshe ka bomong me ya fetoha dinoha empa molamu wa Aaron wa metsa melamu ya dingaka. Ka Sotho ka minka sekgowa. So Moses and Aaron went to the king and did as the Lord had commanded. Aaron threw his stick down in front of the king and his officials, and it turned into a snake. Then the king called for his wise men and the magicians. Wise men and the magicians. and musicians. And by their magic, they did the same thing. They threw down their sticks, and the sticks turned into snakes. But Aaron's sticks swallowed theirs. Mbulele sapundat. Tebo. Harbo. Amen. Ke re bulele sapo butwa kana. Ono ya kae kwa? Shabanta tumdi mo etsai. Look at what God did. O tlo roma Moses Egypt. He is going to send Moses in Egypt. Marotse ba modimo tseba mofuta wa batho bao Moses a lo dilanang le bona. God already knew the kind of people that Moses is going to deal with. Ora se batho fela. That they are not just mere Ke people, batho ba bohlale but they are ba wise, kotsi ka bo magic. that are dangerous with their magic. Ke phete. Amen. O fetile. Modimo o re Moses. God says to Moses, Jwale ibile before modimo a tlo roma Moses Egypt. before undikoyo ezawuthumela uMoses eYiphuta, O tlo wa mo train. he is training him. Moses was just an ordinary person. uMoses ibengumntu nje. Yes, nan aneng asina kelello. That did- Ya neng asina kelello bu magician. That was not quick-witted or had the intuition of being a magic or That a is magician. why. Kungo, Open Exodus chapter 3. Chapter 4. Open chapter 4 verse 1. when you study the book of Exodus chapter 4 verse 1, When modimo re Moses la hlala molamu wa fatshe. undikoyo uthi kuMoses, lahlela your stick Le down. hopola Moses o entseng. You remember what Moses did? O ile a baleha. He ran away. Why a baleha? Why did he run? Because for Moses it was a new thing. Because lento le undikoyo ayenza ibiyinto entsha kuMoses. E reng amen, Dr. November. Say amen, Dr. It November. was a new thing. Ibiyinto entsha Ntho kuMoses. hore molamu o tlo fetoha Noah. For a staff to be thrown It and was a turned new into thing a to snake. Moses. It was a magic to Moses. Now Moses because ona sa utlwaela. But because Moses was not used to this thing, A e baleha nthwena. he ran away from Until it that modimo a mo bitsa hape. until God summoned him again. A re ho yana e tshware.
He said to him, hold. ya fetoa molamo hape And he turned to become a staff ha e tswela again. pele modimo re mo kenya letsoa ka sefubeng And God said, put your hand in your chest. ha letsoa le na le dipero When it came out, it had leprosy. Moses montete modimo re le kgotlisetse hape And God said, put it back again. letsoa le right And it came out ya well. o qetela ntate modimo re Moses The last thing God said ha to o so Moses, qetile ho etsa di-miracle tsena when you are done performing this jalo miracle, wa o qetela the last o miracle ga metsi is to take Wa water from the tshele Nile and pour it to and the metsi ano ground. a tla fetoa noa And that water will turn into blood. na ke kopa le bontsha santse matsapa Let me show you something. hore when there's something powerful e tlo le bontshang yona There is something that is powerful that I'm going to show you. modimo God, o tlisa kelello ya Moses He is bringing the mind of leveleng Moses to the level ya batho ba Moses a lo dilanang le bona of these people that Moses is going to deal with. somebody o re ho nna Omunye umuntu uthi ku-Dr. November, TikTok nyaka ka manta yeo le sa e shebeleng lena. kwi-TikTok ka-Dr. November, o re ho nna uthi kuye, why are you praying why are you using water and letswai ke ka sekgowa salt in kaofela ntho tseo kutheni usebenzisa amanzi netswayi? ka re ho yena Dathi kuye, I'm not going to answer your question ha ke tlo araba potso ya hao. it will take time E tlo nka nako. and then as long as I can get deliverance of it so understand As long as you don't fellowship in a church that perform deliverance, you are not going to understand now it. ke reka deliverance The church that performs especially deliverance, kerekeng tse tsa rona especially these charismatic churches of ours, if modimo a sa o thuse ntate Pebane if God does not aid you, Tatu as a Pebane, pastor jwalo ka moruti, a tlise kelello ya o leveleng bring your mind to the level ya lefifi of o darkness. understande Understand dintho tse tswang lefifing the things that are being done in the dark let realm. me repeat this thing again Mandiphinde le when nto. modimo a traina Moses ka melamo When God was training Moses through modimo a staffs, tseba Egypt God e knew, specialize ka nthwena God knew that in Egypt they specialize with this stuff. a na le nkuti ka letlwela Aye. when Moses a trainiwa ntho When a Moses trainiwa. was trained, a ntse a trainiwa gore a rutwa gore creation e kgona e na le bokgoni bo bokae when Moses was being taught about it was creation because and its modimo ne a ability, sa ntse a tseba God knew gore prior batho ba Egypt kwa that people of dingaka tsa Egypt, Egypt the di magicians, kotsi They are that is why Bible re bana ba le bohlale that is why the Bible says that they were wise are we still men. together bazalwane Remo. now ka mantswe mang In other words, modimo God, o re Moses He's saying, ko ke Moses, tlise kelello ya hao let me bring your mind lefatsheng la batho bana in the realm of this people, kelellong tseo ba operata ka tsona the mind that they are operating with, so that you must understand re ba operata jwang so ke o tlise le wena leveleng ya bona le so that you understand how they operate. That is why I'm bringing you to their level. Aye. let us be honest batho ba modimo Masithethe nyaniso. why modimo re sa lokolle ba Israel fela without those efforts Why God didn't He liberate the Israelites without such efforts that He performed? simple Ho lefatshe bobedi, la Egypt in the land of Egypt, ne le sa batle motho a rapelang it did not want people that is prayerful. Egypt In Egypt, ha e batle batho ba rapelang that they do not want persons that can pray, e batla batho but it wants people ba tsebang go sebetsana le tlhago because ke a bo tlhago kwana that knows how to operate with creation. mamele bapholoso Listen to me, saved Christian. nkile ka leballa temana I once read a ya ba scripture for Efeses you chapter 6 a ke sa tseba ke verse man of Ephesians chapter 6 e reng that says, ga re lwane ntwa ya nama le madi we don't fight a physical Verse fight, verse 10 empa e reng re lwana le memeya e busang we are fighting with the spirits that are in e control. laolang That are in control. now Much lefatsheng lena la semoya in the spiritual realm, la boloi this one of ga o witchcraft, sebeditswe ka prayer mo akusebenziswa umthandazo.
ha o sebedise prayer e le nngwe. Akusetyenziswa mthandazo qha. Egypt In Egypt, ha e sebetse ka prayer fela. they did not operate only with prayer. If Ha-e, e ne hlokahala prayer Egypt, the prayer was needed in Moses Egypt. na tshwantse a rutwa go rapela e seng o lona. Therefore, Moses was supposed to be taught how to pray, not to become a witch. Go bona le dutse jwalo ka re le sa tse ke a tswa le sa hlola le nku utlwa jwang. E reng amen Dr. November. Say amen, Dr. November. But ntate Modimo Kodwa uNkulunkulu, o ruta Moses he is training go Moses operate go latela operation. to operate and to go with the operation. Lona ha ke iketse And he says gore be ke la ka tshwanela ke ithute ditlamatlama di operate jwang. that I had to teach myself how creation works or how herbs works. Hey, ha ke iketse. And he says, I had to learn. ke ile ka tshwanela Ke ho tswe from lefatsheng la thapelo fela. come out to the realm of prayer only. Aye. Bukeng ya ba Efeso hona mo ke le jwetseng ka yona. In the book of Ephesians, where I told you Go na le ntho e kotsi kunento enamandla e re sa nkeleng hlooho. that we do not take to E re consideration. aparang dihlomo tsohle tsa moya. It says, wear your weapons of the Dihlomo spirit. tsohle All weapons of the tsa spirit. moya. Aye. Mamela batho ba Modimo. Listen, Lefatsheng lane in that realm, ha o e fela. you don't just go. O ya o hlometse ka dihlomo tsohle tsa moya. You have to protect yourself with the armors. Ha le mbuti mazwana. Haya ni divine. Egypt In Egypt, ha o e fela ka thapelo. you don't just go there only Because with batho ba prayer. Egypt ba kotsi. Because the people of Ba Egypt, they are sebedisa dangerous. melamo. They are using And ba stuff. kgona ho sebedisa creation. And they can use creation. Aye. Ha le a utlwa mazwana. Anivanga. Now I had to learn Ke ile ka tshwanela to hore move from lefatsheng lena la prayer. to actually move from the realm of prayer Le nna ke le motho wa thapelo lona. Sure lona. Ke le motho wa prayer. I was a prayer warrior. Full time ne ke le motho a rapellang batho fela. I was a prayer warrior full time. Ya kena ha kena Universal Church Yangena ke Universal Church ka di-family. is family. E batho ba ya. Abantu baya ngobuningi. Ne ke kopana le maphuthi wa ka jere di-emere tse kang. And I will collide with my members. Universal Church ha e fihle batho ba re ba ka dikupu tse kana ka di-5 liter. Ke kopana le bona ha ke a tsena ke iphethisa Universal ke ne ke qetele ho feta dinthong tsa batho mohlang oo. Ba nyolwa ka di-femeng tsena ba tshwere di-emere tsena bula. Motho a bang dumedisa ka hlooho dumela ntate. Ba imetse ka re he ka e criticize. I began to criticize the church. Ka e criticize. Ya ka e criticize. That is why batho ba criticize ka di-oli le metsi ke ba kwatele ke understand. Le nna ka e criticize Universal. Ne ke rata hore ke a ipotsa hore ha masepala ka kwala metsi batho ba tshepile metsi ba tla etsa jwang. Ke re runa ke re kenyana ke re ba ke a ipotsa bana ba rapelang ba lela ka dithokolosi ka di-fish oil ho ntse ke holy anointing oil ke re ba hlanya ke re fish oil tshwantse etse dibeko sa ba criticize wa fihla tirano lola tirano ya tlatsa di-stadium etsa eng ka tsatsi le leng go na le mosadi e mongwe
next door kae somewhere ka phase 6 mosadi ena ke mistress now mosadi ena le mistress ba sukudisana le monna hae ebile ha o sana kopantshwana ba hona mo ba kopanang teng mosadi ena ke mo rapella every day ke motho prayer yeah like I was holy land of the holiness of the fire of critical ke mo rapella ke ntse ke mmotsa mme ntho tsa lapeng zia njana tio ho wes no ntatane bile so robala ka kamoreng ya ke motho ma Israel ke mo rapella ke re mama ho ya jwang a re jo ntate mo ho wes ha re lwane bile jwala re sa buisana next mme ne ra hlatse ne ke mo avoid ke re yo ha go ne ke rapella mme ne ke tshebisa kwa ha ntse re le ka mokhukhung ka mane ke ra yo gale ke rapella mmena ka tsa tseleng ke mona thabile itsa tla tsela ke be ke ka re lao ka bathing smile sen qala sbo ka be se ke mlata mama le kae ma a re teng ga tate mruti kae ke re mama ke bona o thabile ke nana this time tate modimo a rabile ithapela re jo tate mruti a re for the first time monna wa ka a nlata mosebetsing a fihlang sooner ka re glory wena a re ha a swena ka re in a re ha a swena ka re ho etsaetseng a rona le kholiki e nngwe e ileng yankuka yankisa thabantsho ho mme mong wa moprofete ka re a ka tla le di-verse ngwanaka ne ke rata di-verse tsa tse buang ka dingaka le di-musician ka di-quote ka re Bible e re ka bua ka bo Deuteronomy chapter 18 verse mang ka bua ka bo Isaiah mamang 66 ka bua ka bo mang ke criticize ntho anti-ba ro ntate moruti ntate moruti wa tswa ho etsa tseng ke po hlalositse ke ra ba tlo lu le mathaka mora matemona ke matemona ntse a re me ano phile metsi ke re yona ntho metsi o mplela ka metsi jalo mplela ka ntho ya satane ya dilaso metsi ana le dinoa a re butle pele ntate moruti o po mmamela ka re okay a re mme ano ile re ke lo ga metsi ka waga itse tota waga a ba otlola letso la hae a ba re ke lo ba tshela ka ra metsi a o ke hlapang ka ona ka hlapa a re itse tota hlapa ka bona monna ka tla mosebetsing a fihlang sune ne le mistress mosadi wa teng ka ra Deuteronomy chapter 13 ye re la ba ka ba etsa mehlolo le se la dumela ba tlo le kgelisa ka yona mehlolo le ke re se ka ba dumela ntho e nyeo re in sebele ke re se ka itlwelle ha ke fitla ka tlung ha ke fitla mamjalefa ne ke na le caravan ena e emeng gate mona e ne sentse le ha mamjalefa ka jarete ka lata Bible ka nka Bible ka bea mona ke mpotsa ke tshwile ke re modimo wa ka mmeo ha ka jwetsa batho na le mmemo thabantsho ba tlo nsia mona ka kate ba se ba nsile ba ile universally ba nsile ba ya diaro jwale ba ntsa mo jwale ba thabantsho jwale bomme bana le mathata ka banna ba bona ka bala scripture itsa qeta bala scripture ka bala Bible ya re go to Mark chapter 10 ke gola verse number mang tsa opola mo e buang ka Bartimaeus ke chapter 10 nthuse marina le verse mama verse 46 chapter 10 verse 46 ire Bartimaeus ntshebeng he ke sa le qoqela kre Bartimaeus a hoeletse a ke re tlolo yang fana ke le ruta bolo ilona nka ke ka re letle le diphofu for next now chapter 10 verse 46 ire ke dutse ke le monga kerevene ke re ke bala Bible ire Jesu a kopana le Bartimaeus a hoeletsa Jesu morada a fitang kutlele bohloko Jesu a mmotsa batla go yetseng Jesu Bartimaeus re ha ke ka buela ka bona Jesu a mmotsa re wa dumela ntho ne ka etsala a re o tla Jesu re
o re etse tso ya ka modumelang ya ba re tsamaya wa bona ha ke tloa ka ya ho John chapter 9 a ke fika ho John chapter 9 that is why ke rata New Testament how bala Matthew chapter Mark chapter 10 verse number 46 e tlo fape di verse tse ding tse buang ka a similar verse. That is why ke rata New Testament ke rati Bible tsena tsa gale because a dina yona ntwe ka ya ho John chapter 9 ha ke fika ho John chapter 9 e bua ka sefofu but ha e fihla mona e re the same Jesu o bona sefofu sa tswalo o tshela mathe fatshe o pikitla seretse wa setlotsa a re tsama o ye metsi o lotola jwale ka ba frustrated ke re ntate modimo now I am confused sefofu sana se tutubulutse ka seretse sana sa John chapter 9 ba re tsamaya tutubulutse ka lentswe moya wa modimo wa re ho nna kereke ina le difofu tse pedi tebo. A church has two kinds of blind people. Ho na le difofu tsa lentswe There are blind people of the word. ke bo Bartimaeus Go Bartimaeus ke a. re be re na le difofu tsa John chapter 9 And we have blind people of John chapter 9. ha di batle tumelo They do not require faith, di batla seretse but they want mud. modimo ba re ho nna And God said to me, mamela he listen, then, wena you, bothata ba hao your problem, o accommodateile difofu tsa tumelo tsa lentswe you have accommodated the blind people of the word. and ba bang ba batho ba ditseng ka mo And some of people that are seated ba here, batla diretse they want mud. metsi ane That water, ke diretse it's mud. oli ane That oil, ke diretse sontse di rwaka it's mind that you are insulting. jesu Jesus, a fitla ho John chapter 9 when you got to John chapter 9, ha bue tumelo mo he is not utterly speaking of faith, but to create a miracle but o etsa wa mohlolo seretse of the le mud metsi and water. bazalwane Saints, ka bala 2 Kings chapter 5 I studied the book of 2 Kings chapter 5. a butle pele before ke a o here Before I get ka there, bala ye nngwe ke lebetse ke mang I studied another mo verse jesu a tshwela motho ka mathe ka mahlong literally where Jesus spit on somebody's face literally, a rapella sefofu se seng praying for another a blind ba mmotsa man, gore se bona eng and asked the man, what is it that you see? sa re ke bona difate And the man ke said, bona I ke see bona trees. batho ba tsamaye ka re ke difate I see people walking like trees. bazalwane Saints, tse ke di jwetse be ke etsang let me tell you then what I did. ka nka ka ya ke reng dishopong tsena tse ngwalang dintho tsa di-posters dishopong tsena internet cafe Cafe. I went to the internet cafe ka re nketsetse dipampiri le ngole moprofeta wa tla moprofeta moholo and I asked them to make a leaflet for me to tell people that I'm coming. tsa etso go ngwela moprofeta wa tla ke re ke ya Dr. November And they made the leaflet stating that there is a prophet that is coming in Dr. November's ka church. nka dipampiri tsena ka di tsamaisa ka maoto I took the leaflets and I handed tse them. ding ka di kenya dinthong dishopong tsa makula ka di manamisa And some I pasted in shops. ha qetile And then ka after, bitsa batho ba dikoloi I summoned people ka that are re sonta drivers. ke kopa batho ba dikoloi kaofela ba tle kwano And I said on Sunday, people that are drivers should come maphutha to wa ka ba church. dikoloi ba tla ba fitlha ba emisa ka pela kereke re ne ntse re le ka mokhukhung And my members that has cars, they came. e tsa ba fitlha When they arrived, ka re le tsamaye stratong mona le laisitse dipikara ho be le a hoeletsang ho na le moprofeta ya moholo moprofeta eno o re letle le mabekere a metsi lona ho na le moprofeta a moholo ya tlang kerekeng ya moruti November moprofeta re letle le tshwere mabekere la le ka la tla le sa hlapa now ke re ho batho ba dikoloi ke re lona when batho bana batla koloi tsa lona di ba laishe bana ba mabekere di ne di ba khotlisetse di ba tlise kerekeng koloi go tla pe ile tsa convoy
Now, motho ya tshwereng maiki wa ba bitsa, le tle le mabekere le tlo kalama dikoloi di le se kereke. Batho ba re, ai khona, re a ya kerekeng eno theng o hlokala mabekere. Ba bang ba le ba tshwere jeke tse kang. Batho ba kala. Kereke, ke founela, tla tseba ke mana founela ka nako e. A re ntate kereke e tletse tswete. Batho ba tshwere mabekere. Ka nako tse mpotsa ke entse, ke itse bo ba mojalefa ba nrekile Emirates 6 le di jeke tse 6. Itse o kereke e tletse tswete ka re Modimo wa Israel. Batho ba batla mo profeta. Lona. Something. Let me tell you, Okunye. I had to transform my mind. I had to get to the level of transforming my mind. And not only to live in the realm of prayer. I must I have to promote myself to move to another realm, to know about 2 realms. The realm of prayer and the realm of Egypt. And the fact that Egypt. And in the realm of Egypt, but they use creation. There are churches that are still hooked in the realm of prayer. And Egypt. And in Egypt, they did not need prayer. If God wanted Moses to use prayer in Egypt, therefore God was going to train Moses about prayer. God is not teaching him prayer. That how it operates. He is teaching him that a staff can turn into a snake. He is teaching him that water can turn into blood. And the church was full. Assemblies of God, Bokai, Bo Faith Mission, It's a Kataukiana prophet again, Nakabona Batwakatala Kamaso. But Thomas and Chisaka Tair. But Thomas and Besa. Ninewe Mudiburi Benteki Pale. Onubonor Batwan Basho Tair ya track. Isn't there any thing and it's a Tair track? Kabana Batwaka Talama, Tamanshi Village. Because you're about to profit of you. And I keep out just a second about her profit again. Because Isaki Kalakasakarer, banana and the Greek set up profit, they can't say Mari, Karamu profit again. Bazaran, Banaba Sorima Big Rich and Agriba Tobato Rosessa, Kireba Baby Babamfa. Carobona, little Sata, Kitoli Locula, today little Locula, little Sata, little saying. It's a total carry Emirates 6 but Lekarama, my bigger. Kineki Boni, Helona. And I give some round to you. Hurry, but what was that in here? But what's about Chitima, but about legitimate. Nekibon Babam Bankaona, my bigger and legitimate. Among. Like I took about Ronaldo to the summit and carry to the summit. And the cakes are blaming because Banabaka is Kereke, Yalens, Bassat Bubulo. Moshe, you're not allowed a rootable magician. He had to be taught to become a magician, to transform creation. Because Pharaoh.
Because kwafara ba tlala batho ba tsebang tlhago e operate jwang. kufuneka abantu that knows a lot about creation. Lona ka re tshwara metsi ba wa tshwara ba ba ka re modimo ka batho bana ba tlo nwa metsi ba hlatse. It's a qeta o rapela. It's a ke modimo ka ba hlatse. Wow! Wow! Ke re ya sebetsa ka re modimo ka ya sebetsa. Ke re modimo a tswa ke mo profeta ne ya moholo. Ke re modimo a tswa ke yana. Batho ba hlatse wow! Wow! Batho ba hlatse ba vomita batho ba vomita. Ka re from that time until today. Until today. Ukufikela namhlanje. Thank you, guys. Let me tell you, Le fatshe la thapelo. in the realm of prayer, Alena pause. it is not wrong, Alena pause. it is not But mistaken. come on, Mami. Kodwa ngelishwa, Egypt. Egypt, Tata Egypt. the problem is And Egypt. Hosea Egypt. And the king of The Egypt, reason why Anna Sabata creation. the reason why he was using creation, Because Goku, Israel. bekunento bayibambile that was actually belonging to the Israelites, of which it was silver and gold. That is why Israel about also. That is why when the Israelites were about Where to Exodus be chapter 12, verse 35. liberated in Exodus, Iri. That them the Moses. God says to Moses, don't leave silver nor gold behind. Hi, Jesus. Don't leave silver nor gold behind. Don't leave silver nor gold behind. It belongs to you. And the Bible says that they took that silver and gold and they journeyed with it. The last thing. And the sea. When it heard that there are people that came out of Egypt heading to Canaan, the river prepared itself, saying that these ones they are not going to pass here. They did not hear it. Even Pharaoh knew that the river is going to become a barrier to the Israelites. The training that Moses had of creation, of witchcraft. Hi, Jesus. The sea. It said that it does not go anywhere. Canaan, you are not going to see milk and honey. You are not going to witness it. Moses had to be in search of his mind. What is it that he has? He even tend to forget about what he has. Moses was not a person of creation. To show that Moses is a creation. He was not a person of creation. Though he was given the power of it, he did not have the mind to think of what is it that he's supposed to do. Though he was given the authority to operate with creation, he did not know. Every time he had to consult God. It's God that reminds Moses, you are a musician. You are a magician. You are a magician. Take the stick and command. This reed is a prayer. It's not prayer. The river is not a matter of prayer, but it needs a staff. Moses
therefore commemorated Oh, ke tshwere molamo. that I have a staff with me. Ha qeta ho feta, After he passed, o fihla Mara, he arrived at Mara. metsi a ya baba. The water is Ke bitter. Modimo o re ho yena, Hi, Jesus. metsi ano That ha water se ntho ya thapelo. is not a matter Ha of lekala prayer. la sefate, Take a o branch of the lahlele tree, ka hara metsi ana. throw it in the river, Tjhentjha seemo. so that it changes the situation. Kosesulu. Retebo shate. Aye. Thotsela di deep ntate. These things are very deep. Hayi sinzulu kakhulu bazalwane. Sinzulu. They are very deep. Deep stuff. Zinzulu. Metsi a Mara ya baba. The water from Mara is bitter. Moses ba etse jwang? Moses does not know what is it that he's supposed to Modimo do. mo hopotsa God reminds him, hore ke a magician. yes, that Moses is a magician. A re nka sefate, He says, take a branch from e a tree lahlele ka hara metsi, and throw it inside the water, metsi a tla change. and the water will be where? Bana ba Israele The ba Israelites, longwa ke dinoha. they were bitten by snakes. Modimo re ha ile tje, God says, if it's like this, ha e batle prayer. it does not require or Setjhaba inquire sena ke prayer. setjhaba se operatang ka boloi. This nation or this tribe, it's a tribe that operates with Ba witchcraft. re seng boloi bana bo re bo tsebang. But not this ordinary witchcraft that we do know Boloi of. ba Christ. The witchcraft of Christianity. Modimo a re ba etse noha, And God said, create a snake. a ba etsa noha. He created a copper snake. A re ba jwetsa ba e shebe fela. And he said to him that, tell them to look at the Ha ba e snake. sheba ba fola. When they looked at the snake, they will be made There was well. no prayer, kopa ke le tlohelle. How not happen? Oh my God. Now, I ke rata Elisha. I love Elisha. Elisha, Elisha. he had a similar anointing near Moses. He had an anointing that was similar to But Moses. ntho e ke ratang ka Elisha, But into ndiyithandayo ngo the Elisha, man was creative. that man was creative. Ha fihla Jericho, When he arrived to Jericho, ba profeta the prophet, ba fihla ba mo jwetsa ba re re qakuwe ke metsi. Re qakuwe ke metsi. the water is giving us metsi a ya problems. baba. The water is bitter. Elisha o jwetswa ke ba profeta ba bang. Elisha is being told by other prophets O re ntate metsi a that bang. the water is bitter. Elisha ha botse ntate Modimo. Elisha does not But consult God, Elisha but Elisha, o re ntleleng letswai he says, fetch for me salt. ke penikiwa. Give me salt. Ba tla le letswai mona. They brought forth the salt. Ha ba nahane They do not think o re ntho e that land ha e sa le letswai. is no longer salt. Ke letswai It is salt with the naked eye. go ya ka kelello. According to the intuition, You decide o nka qeto o re ke letswai that it is salt. o betla o tshela nameng. You want to pour it in the But meat. again Kapite, ka lona letswai le with the same salt. metsi a babang The bitter waters, o ka o fetola ka letswai le. you can transform them through the salt. Everything e sa tsamayeng hantle bophelong ba hao. Everything that does not go in accordance Jwale in na your le ntho e life. nkwatisa masole. Kunento Ya that ho makes qetela, me angry. Elisha o lo tsosa moradi wa mosadiane wa Shunem ya hlokahetseng. Elisha is going to resurrect a son of a Shunammite. Ka tsatsi le leng ke ile ka trenda ka ho suna motho mo. Ya hopola. O sune motho. O etse some kiss. Elisha motho o shwele, ngwana o shwele. Elisha, as child is dead. Jwale eno yona Leyo yona. e batle e ela boreipi. Ntho e Elisha e leng a e etsa moo.
o taba ya ngwana fatshe a mo shebisa hodimo a robala hodimo a hae Ulalise umntana phansi a nka omjongisa mahlo a hae phezulu. a wa shebisa mahlong a ngwana ha qetile a butswela ngwana utlwa ntho creativity e jwalo Such innovation. mameleng he ke kwa Listen, I'm about to conclude. ho na le ntho e ntena There is something that annoys me. baloi Witches, ke ba bona hore oh they saw that molamu a staff, modimo God, o bontshe Moses hore molamu o kotsi jwang showed the power of the staff to Moses. oh le metsi Even water a kgona ho fetwa madi can turn into blood. le Jesu Even o Jesus kgona ho bua le metsi addressed the water a fetwa sekhomfane and turned to become wine. ka ba fetile wine ke ne betsi wine oh skis ke bona le a tšhentšha ka mohlong ba nwang sekhomfane le ntshware le bua ntho tsa lona hampe ba sheba They looked. itse ba qeta ho sheba ke a kwala When they looked, I'm about to conclude this matter. baloi The witches, le disangoma the ba magicians, bona nthweng they saw this thing. ba re sheba ha rona ntse re modimo wa ka ha ona ya tshwana le wena modimo wa ka wena o na le mokokotlo o motelele o sephara o maoto a matelele rona re dikokonyana ba lo itse ba ntse ba re shebile le ntse le re dikokonyana The witches looked at us. Meanwhile, we were praying. baloi Witches ba bone who saw bokgoni the capability and the ba ability motho of a human being. gore motho That a human o na being le matla di matlhao has authority over creation. ya go qetela The last thing, le hore ballo le hore matla I mean le hore tlhao that creation e emetse ho sebedisuwa is waiting to be given an order. bagoloswa mamele le ba nshebeletseng Facebook Saved Christian, listen to me, even those who are watching me on Facebook. tlhao Creation, e emetse ho nka di-instruction it's waiting to take instructions from you. molamo A staff o no emetse gore Moses yena a decide gore o batla jwang o be eng was waiting for Moses to give an instruction so that it can become that instruction. ha le utlwela An event, creation bazalwane creation, that is why Google. ke rapella batho lesotho ke rapella batho ka bo metsi In Lesotho, I'm praying for people bazalwane with batho ba water. hlatsa ke re batho ba hateletswa batho ba lokolohe ba wele fatshe I will say people they should drink water or step on the salt and they will be Why? liberated. ke Google. sebedisa creation I'm using creation. why Google. because ke ile ka fihla stageng Because I got to the so dimension understand of understanding lefatshe lena le operator jwang that this realm, how does it operate? ema he o no heletse Jehova o critically of nkgono yane That grandmother, moloi yane that witch, a etse le ntate o Does o not- heleditse jwang mo fe mike nkgono yane that old veteran, mo next door wa ha your name, Jehova ya entseng dithaba le mawatle Ah, le hata mo. lokolle Ah, hata ka mo. lebitso la Jesu Mosebetsi o le fela. lokolle ntate ke rapela hata mo gating mosebetsi o fedile hey wa tseba ke tsebetsetse ke ile ka tshwara ke krempe fela ha go mohlomong ke dieta tse telele ke a kwala person ife uswaka mphe le vest ya ngwana kapa underpene mama o ke reka kae moratwa o ke reka kae o ka wapi ese sisi
bona ucawezesi sisithando sam for 12 years bakuthakatha bakufaka amayeza bakulalisa nothikoloshi. Since from 12 years, they inserted muti. Phaa ezesisi nxa nimane nisithi oh kholoyi oh khondo mphe metsi hle ausi wa ka a ka metsi yame tanki hle ngwana rona ga ntse re khondo a ntse ba re ai thikoloshi mnqamisa le today tsa bo bašwa ba ka ra dikereke ba tletse ga ba rapele ga ba hweletse ga tsamaya bonkgono ba ka next door ba tseba matlhatlhao ga futsanela tlo ntate hweletsa maike kae a mare mpho motseng le gopo a tseba ke tsona ntho tse re buang ka tsona Ntate ka lebitso la Jesu papa family ya ka ntate e hloka wena fela re lokolle ntate ka lebitso la Jesu re lokolle ntate re kopa ditšhelete tsa rona ka lebitso la Jesu a re metrateng re qoqe o tswa jwang he o bone ya bolika dintho tsotlhe ba ntse ba sebetsa jo ska bua hle bana ba dutse fela jo ene bana ba ka bana ba kene sekolo ke frustrated Jesus ha o ka tseba ke frustrated ka tsela e hlotseng loka hle o talo hey mare modimo teng motho a o fasitse Somebody that has bound ha you. o heletsa He did not make noise. ha o heletsa ha fasta He did not fast. why Kungani. creation The power of creation. lona wa tleng kgolo yane a wetle a batho bana ha o feta o hlodisana ke utlwisa wa magwa ke ntse di stop nonsense man mo re dulang gore ke a utlwisisa lona le ka kry le ke la o di utlwisa dintho tsa bo di stop nonsense gobane ebile lona le butse gating yane e fetelang ka next door lona le butse gating yana ebile le ntse gago e se tlwaetse motho ena ka next door ebile la e mmona a tla bosiwa tlo fafatsa dintho tsa ntse ntse re hai hle ya kwa guys re lowa ke batho ba sa rapeleng We are being bewitched by people that do not pray. and ba bua le tlhago And they address the creation. and ba mmamela ha monate And therefore creation obeys them. sa ba sang hopotsa badimo ba ka sniffs ke taxi kapa ke khumbi a nane ke change ka re ba ba e fela ka thapelong ke tla re kopanya tla nka thapelo ke kopanye le tlhago ka nka thapelo ka kena tlhaong ka matla maholo I was fully in creation. now ke itse Moses I said, Moses, modimo ya to transform kelelo ya hae God had to transform his mind e tle leveleng to get to the level ya batho ba Egypt of the ba Egyptians tsebang matla tlhago who knows the power of a re baleng creation. ya o qetela be ke le lokolla bana ba ka re tsamayeng The last scripture, Matthew chapter 10 verse number 16 Matthew chapter 10, verse 16.
Matthew chapter 10, verse number 16. Matthew chapter 10, verse 16. Bala mphumiseni, verse 16 ngwaneso. Verse 16. Bonang Bona! bonang ke le roma jwalo ka dinku hara diphiri. Oh. Nka mentality. Ke lo le kopa ya le ya batho. You are going to Ke meet Jesu. people. Kgetlo lena ke Jesu jwale. This time it's Jesus A re ke le addressing. roma batho. I'm sending you to Mara people, se ke la ya ka kelo le ya botho. but don't go there with a human Ya ka mind, kelo le ya nku. but go there with a sheep mentality. Makgethe nna le nku tlase. Makhetani ndiva. Bona mphumo. Bonang Eh, ke le roma jwalo ka dinku hara diphiri. hara diphiri. Ha go le jwalo Ha o le jwalo. le be masene jwalo ka dinoha. Butleng pele. Le operate ka kelo le ya Noah. I want you to operate with the mentality of a snake. Motho ya neng a bua ntho e, A person that was utterly saying these words, o bone kelello ya Noah he saw a mentality of a hore serpent. e entse ntshimo ya Eden. That what is it that a serpent did in the Garden of Ha Eden? qetile re tshwana operatang. And therefore he instructed them to Tlosang kelello operate. tsa lona bothong. Remove your mind from being a Di ye human mind. kelellong. Le operate jwalo ka kelello ya Noah. And they should operate like a mind of a snake. Kelello. A mind. Pasalana. Sheba Jesu, I mean, Modimo transformile kelello ya Moses. God has transformed the Now minds of Jesu o Moses. transforma kelello ya barutwa ba hae. Now Jesus is transforming the mind of his A re disciples. operatang. He says, Ke le operate. roma bathong. I'm sending Ba you to people operatang ka dikelello tsa diphiri. that are operating with the mindset of wolves. But lona But you operatang ka dikelello. operate with the mindset. Ke le roma jwalo ka nku I'm sending you like sheep diphiring. in the pack of Because wolves. batho bana ba operata. Bajuda ba Farisi kaofela bana ba operata jwalo ka diphiri. The Jews and the Pharisees, they operated Now like Jesu o re wolves. ho bona. Jesus ha le ba says to operate- you, ha le ba approach. when you approach Change them, mindset ya lona. change your mindset. Bala mphomo ke kopa o iqete ke batla noe he mmane. Verse 16. Eh Bonang ke le roma jwalo ka dinku hara diphiri. eh Ha go le jwalo le be masene jwalo ka dinoha. bala. Mme le hloke mano jwalo ka maeba. Sure. Hlokomelang batho hobane ba tla neelana ka lona makgotleng. Bala tebo. Verse 16. Listen, I am sending you out just like sheep to a pack of wolves. Hey. You must be as cautious as a snake and as gentle as a dove. Watch out for there will be those who will arrest you and take you to court. Mosadi e mongwe le ana le monna hae. Another woman is in quarrel with the husband. No tolwana. O na le stress ka monna hae. She is actually having stress with regards to the husband. O re monna hae ke turbetse. She says the husband is committing infidelities. A re monna hae ke turbetse ya khale ya Durban July of the horse of Kitlik. Ke re ho yana. And Dr. November said to her, Ke re o tseba tswa ka re no. Ke bone ke gabeletse phone ya hae. the lady said she was checking the husband's phone. Gabeletseng ska sokola ntate. Pepe. He betrayed the phone.
Bona o sokola sekgowa. Wa sokola ntate ke bona ka ra wa ruta ke tla o thusa. A gabeletsa phone ya monna hae. She was in search of the phone of the husband. It's in search. Gabeletsa man. Ntho ya ruta yana. Bilo fetwa ke nna. Now, Manje, o re ho nna. she says to Dr. November, Ke utlwe bohloko I'm hurt hore monna ka a ka mfebela haka. that my husband is committing such infidelity. Ke re And Dr. November said, monna hao your husband ne ntse le sefebe was a fornicate, mara a kgetha wena. but he therefore chose you. So why o sukela monna hore wa feba? Butle pele mamela. Ke re ha febe And Dr. November said, ke seo a leng sona. he is not committing infidelity, it is what he is. Ha ke le sefebe o bo mpona ke febe ha ke febe ha ke sefebe ke seo ke leng sona. Now I don't go to get it well. Ke a le thusa lona man. Le etswa ke di-number tsena tse boima tse. And I don't understand. Ke utlwa jwalo mferekanya ke ra ha febe. And Dr. November said that he does not commit any infidelity. O ka se kopane le nna ke le sefebe. You cannot collide with me Qetile. committing infidelity. Mohlang ke o nyalang o bo batla mpitsa sefebe mara o kopane le nna ke ntse ke le sefebe. Ha ke febe. Ke njwalo ke jwalo. Jwalo. Ke nna eo he. A le nkutlwa tsebang. Mamelang. Ha hona moetsa dibi a etsang sebe. Ha hona moetsa dibi yo modimo mo considerang le moetsa dibi. Ha hona moetsa dibi ya considerang le moetsa dibi. Moetsa dibi ke seo a leng sona. Ke ntho le yona eo. O qala o considerwa mohlang o so sokolohile o tswile ka mane o bo khutlela then a qetile ke re o se tsolo na hana o etsa re a ke tsebe ke etse jwang ka re nka tsamaya ke re yo ke re tlo go thusa weya tsokolo ye ka o sokola ke dula ka toropong ke sokodiswa ke bofebe ba motho ke tsama ka koloi tse ntšha tse smart le tsokolo ya go khutlela mokhukhung RDP ke lo kena ka taxi back city ke lo dula pela mme ya tshwere ngwana ya kakang bana ba ka ka taxi ke a tswane ke kala ma taxi ba ka o rutlo ra ba clinics a ba mo phethole motho a teng a tshintse pampers a ba mo roba tso di mao mauta ngwane na ntse kare we are the options tsokolo ke if you feel ready for you. Karena like you go back and check your life before. Or no sukuna uli karabu yemo bojwa. And no compare my and make a decision. If you are willing to go back RDP in Sama. Go back to taxi, Sama. Go back le shili. How when you conflict sabatu.
ha le bana ba bang ba kgathetse ke moto ke leshelesheng breakfast ya papa o ka mmotsa dutseng pela o jele breakfast hoseng ya papa ka re gotla breakfast ya papa e etsa o dutse ka ra stulo ka ra kereke e be ka re dutse pele nomi ka papa ra kwana hospital fumana kgathetse o tepeletse papa ya netletse ka mpa e o dirikelletse ya o hatella mo botsa dutseng pela ga mo shebe ke papa ntho ya e bapala ke kwale ke re ke a lona kgawaneng le nna ke le re loyeng re kwala sheba the only thing e neng e hlokala mosading yana The only transformation ya kelello hore a handle boemo jwang The only thing that was needed in this woman was the transformation of the mind. Ho fetoha ha kelello The transformation of the mind. Ho fetoha ha kelello lona le nka nyana nna modimo had to change my mind to transform my mind. Modimo o ile a tshwanela hore a fetole kelello ya ka. Do you know that hona le batho ba hlolwang ke di-problem There are people that are being triumphed by ka problems baka la dikelello because of the mindset, the way ba nahanang ka teng the way they think, the way ba approachang dintho ka teng the manner they the way approach ba things, buang ka teng the way they speak. and that is why Kungoko modimo a re tloelang dikelello tsa lona le jesu a re tloelang dikelello tsa lona le operate ka dikelello tsa dinoa mang lona He says, Jesus, therefore, leave your human mind, operate with the mind of a le be serpent, masene jwala ka dinoa and be like a re serpents. operate ka kelelo ya noa He says, operate with the mindset of a sheba noa snake. e entseng Look what the e serpent fihlile did. motho tshimong ya edenana le everything It got to the Garden of but Eden, the meanwhile the way human noa e had le everything. bohlale ka teng But the way it was quick-witted, e fihlile motho a na le relationship le ntate modimo it arrived there, a human being having a relationship ya with fihla God, senya relationship and it dilapidated ha e the qetile ya kgona ho relationship. ntsha motho ka ra success ya mo kgutsetsa bofutsaneng And it took a human being from the success that he had and taken him to a poverty. and let me tell you something where it's at. And mandukutshele kwenzeke, Ho na le conversation there is a conversation moqoqo e entsweng that was e created. fanafanwa monyetla o bua le yona The time Eve gave a serpent the time to noa talk to e ne him, transforma kelelo ya eva the snake was transforming e the ntsha mind of Eve. success ka ra kelelo ya eva It took out the success that was there in ya the mind kenya of Eve, poverty and it set her to so poverty. go bala Genesis chapter 3 That is why when you study the book of verse Genesis chapter 3, 23 verse 23, because eva le adama because even ba ne ba sa Adam, ba operata ka kelelo ya poverty they were operating with the mindset of poverty. modimo a re o bona God said to him, jwang ka ra success ya ka move out from my go tlela success, poverty because le choositse go back to poverty because you selected it. God says, Zulu. Why? You selected poverty. mamela Listen le attentively. hopotse ke kopa o le thusa I miss you. Let me end you. when o nyala mosadi ya nang le kelelo ya bofutsana When you marry a woman that has a mentality of ya nang poverty, le kelelo ya eva the mindset of Eve, ga bo ba kha ba re amene e hodimo tjena go na le amene tse nang le dikobiso eva Eve, mofutsana ya bitswa eva the poor woman called Eve, modimo o itseng nka 99 God said, take 99, le eat. one le tlwele One, do not use it. kelelo ya bofutsana The mindset of e poverty. tlwela 99
gale ke le ruta bafutsana gale ke le ruta o tswa ka tlong ka dibeke A poor person will leave the house with le kana bags. le ya ka ene golo Ashiye indlu elingana nendlu ga ba kaDr. jere dibeke November. tsena ntse re masambe ya bantwana ba mareng hae nna nka mpaka ya ko gae ka boela ko gae a phusha dibeke tse senang dizipi tlo bona ngwanaka tlotlhe baby ke a kwala man lona ke batla go bua ka kelello I want to speak of a mind. tlo kwang ga le ke di ruta ntho tsena I told you numerous times about these things. baby come here kapa yang tlo ke mo bana ba bona ke dipo ba le bakananyana re tlo ba di step father tse jwang mara ka bana ba lona ba sa mameleng tlo kwa tlo ngwanaka tlo yes wena a ke o bona wena ke a mo tlweleng tlo kwa wena tlo kwa sala baby se le bangata ho tlo mbana ba ka re ba tshwana le kelelo bofutsana The people that have the mentality of poverty, ba ka resigna mosebetsing a sa nagana di-option they can resign at work without weighing options. a ka ngala He can lose interest. ke bana ba hae ba ntlo kwa ba 4 Kabantwana bakhe aba babane. tlong bana ba ka dikoloi di le ngata jwalo ka mane mo ke dulang Enimoto zibe zininzi njengoba lona le tsebile njengaphandla la khona. a ba ngala ebile a jarisa bana re jara beke na wena jara wena Haro, ke wena tshwara ke batla bona re tswile ntlong ya ntata ga re tshwara bana ba jere di-card box tsa dieta nka wena a re lena mama re aka re tla bona tse di ga gole le di tshwara o di phusha ka maoto be fatshe a re lena di gammo re sa tsamaeng ntate wa ntena yo ke bana le kelo la bofutsana People with the mentality of pela o poverty. bore hallo kelelo and kelelo bofutsana And the mind of a itse poverty, bo sheba the bigger picture I does not look at the bigger picture. tshwana le monna wa mofutsana It's like a man that is poor. a ka jaifa jwaleng ka salary ya o qetela a jaife ka routine a qetela tsatsing lene ka re ke champion ka rona phela for the last time moshimane wa ka ke mo ratang fumana motho a jaifa phelela bophelo ba tsatsing lene ke etsa example fela ke re champion o na early excited today kanti o tlo hlokana bosing bo hlahlamang mind that is why one of the things that is sharpang Into is better go leader batho ba nang le kelelo tsa bofutsana is to lead people that have the and mentality to of bring a poverty. success to somebody a nang le kelelo la bofutsana When you bring success to somebody that has the mentality of poverty, o banka tsena bana ba bathatha njaba o bantwana. tla nagana ha le tseleng gore kana ke a thaflacht ya ragadi a sa le tseleng Uzawucinga endleleni ukuthi abantwana uyabathatha bayisa eTaflacht. a di nkutlwe a sa le tseleng ga tlo nagana gona jala ntse le ka tlong o ga banagana o tla nagana a sa le tseleng ke ga taflacht a re yo mangwana ka ga ke morata re utlwana ae kampa ka bapheleng taba yo wa pheleng taba so o botlaka bona ba jere tleng tlo kwa dumela ragadi ba jere diboxo tsena le dibeke tse senang dizepe ba tlatse yana imetswe ke diphotlha tsa matšeng
I understand Ke a utlwisisa. why Jesus a ruta barutwa ba ka transformation ya kelello. Why Jesus taught his disciples about the transformation of the mind. Because it's dangerous. Hobane e kotsi. Mosadi e mong o tla ho nna o re ntate moruti ke kopa o nthuse hle re etse ho nke re etseng a re ke extendile ntlo ya ko gae ya nkgono wa ka jwale nkgono o hlokaetse bana ba hae jwale ba batla ho kena ka tlung ene ha ke notlela ba re ke ha bona mona o e extendile backroom a kenya di-ceiling a kenya dibata a kenya jareteng ya nkgono ya nang le barati kelello mo nka bankile tšhelete ena a ipatletse setsha a etsa mono a etsa jareteng ya nkgono e seng ya mmae ya nkgono ya nang le barra le barati e itse nkgono a qeta ho hlokala ba ne ba tlile lefunya ba bang a ba sa tsamaya because ba itholletse ntlo ya mmabona ke a ba re kopa re bulelo tsa o se ka tseba o notletse re batla ho shaba rona ka shawarenyana are ke na extendile ntlo ke na ntse ba re inke o swa ka ntlo ya o tswa ka yona ka jareteng ya rona because mona ke a rona mo ke lona bofutsana ke a kwala tsamaya he lona bana ba ka I love you la utla bana ba ka nka be ke le fa tšhelete mare le bone ke tholetse bothateng ke kwala if Ha Eve. Some of you are supposed to be far with regards life. Boss English. I don't care, I can leave anytime. The world is nabile. The fatile nam. English. You don't care when you can leave. You don't mind, you don't care. Transformation. Creation. I got a cow. Now. Jwale. Cow. Creation. Yes, everything. It does everything. What I like is this one. I've been teaching you this thing. Give me powder. Mosadi a ratang monna hao nyatsi ya monna hao a banka cow a ba itshela ka metsing itshela ka metsing ha qetile ngaka ibere o nke tlhao yena o itshela ka metsing ena ha qeta itshela ka metsing o bue hore o batla o vote ke batla monane a lle jwale ka puti a sebedisa cow nna ke a le tlohella ke a tsamaya monna robetse ka tlung le mosadi wa hae ya o qetele ke ratang ke ena he ha ba qetile etsa jwalo o bothe mme ngaka bere ye nngwe e butswele
ye nngwe e butswele o mo bitse ka lebitso Thabiso tloho ka tlong tlo haka sia mosadi ono wa hao mopholoso mosadi wa mopholoso o motle mabaledi ukonyana tlhaho e be kena mosadi a ntse a rapela ntse a re konyana o botse ye mo teng mo o na la tua ka moriana mosadi wa yo powerful o teng mo empa ke sa batlo ntsha batho fela mosadi wa yo teng mo na powerful mosadi wa yo powerful o teng mo o powerful bile ke Ashara o bone o re powerful tlo rapele tlo ema mo tshwara maiki nka maiki a no mpho motseng monna ema pela hae monna ema pela hae mo wena rapele lenyalo la hao le mosadi wa rapela o se bulela maiki o swaka ntho ene ke maiki a bulela a rutle a wa bulela maiki e on bulela he Modimo wa ka ke a rapela bosung ba letsatsi lena ke rapela monna wa ka wena rapela ka lebitso la Jesu wa Nazareta ho se be le Satan ho se be le mollo ya tlanka ho se be le devil o shipela ka in between lenyalo la ka lebitso la Jesu wa Nazareta in between lenyalo la ka lebitso la Jesu wa Nazareta ka lebitso la Jesu wa Nazareta modimo ke a o tshepa ha ona Satan ha ona mollo ya tlanka monna wa ka lebitso la Jesu wa Nazareta ka lebitso la Jesu wa Nazareta Mobot le ena bana ba monketse ena ema ka maoto mobot yana bile ba monkela every day ba monkela every day ka tlhaho o tlo bona tlhaho e powerful ka nako tse ding hona le ntho tse sa batleng thapelo tse batlang tlhaho that is why modimo ana tshwa jwalo Moses a re nka tlhaho mon gale ke ba rapella mo ba lo ba re tlhaho nyametsa ntshwe e nyametsa e be re zoom motor wa tswa iseli Agnes o robetse eli David o robetse le Thabo ho se ga tswa har iseli Agnes ntho di nyametse ba te o teng hona mo o kila bona ntho e nyamela boy ema moshimane wa ka ba wa tswa o seng o so le Sophie inyametse mama inyametse a tla mona o mona o shotela ko teenage history kanga tlhaho ka idonsa nna ke a le tloella ha re lo yeng hona jwale tlhaho e powerful very powerful mosadi e mong ba ne ba mo shape ka tlhaho ba bula le mati ka tlase ka o yena a ba tla kentse kuranta le ntse le mopola a kentse kuranta ka tlase e le re kuranta e kene ya re daily sun kanga tlhaho ka ra eme o dimaletswa e qetile ka morapella ka bina pinereng mathambo hlanganane ka kopanya dintho ka re modimo ka ke go tlisetsa mmile o mosesano ha ka mawatle ke goro e patisaneng kutle mo ga re ntate boruti ka ro ka nketsa jwala ha re tlwele
I'm done ngwana. Now, why runa re sokola ka tlhago? Why? Re e sebedisa. Why we are struggling with creation, meanwhile we use it? Mara why re sokola? Why are we struggling? Ntempo motseng. Matswaya. This soul, Are powerful. they are powerful, Mara ka etswa powerless ke kelello. but the mind can make them to be O operate powerless. ka kelello ya mang? What? Moses before transform wa kapa jwang qeti. What mind are you operating with? Moses' mind before transformation. I'm That done. is why. Kungoku. E ka re nka sheba basadi bana ba hlapang ka meriana le ba ibutswelang. E ka re ka ba hlodisa kapa re ba re train. Because lona ke shola ke ka lefa e hlapang le tlo hlapang tse le omanya bana bile sa concentrate. He wa ska jana maeo. Luna ha ke le tshepembe le ka hlapang tse di tshika bana o tswa kae wena bo sefebe tu o tswa kae o sefebe go re kana bo o le tawa sefebe o gutla hape mare bana ba o loyang ha ke tsebe kelelo ba operatang ka yona ke efe. Creation, it's powerful, but it's powerless. But it depends ka kelelo. Haeba creation, e kgona ho lata motho ka tlung. Wa e sa ba latele dintho tse tharo tse di ngotseng. Ntsheng life, batho bana ba nshemelang life-eng. Ba tla bona ba etsa jwang until ba tla kerekeng. Ha ke tlo safarisa kelello ya ka, kereke ka bona ke tshaba bua dintho. Now, mphe powder.